no a fiana or no one dinty on say the next 6 months a bit me at Nahua and I say I feel in film you know a dan in a bit me at Nahua and I say Senate. Okay. And now you per se you share I can FM your cooking competition nyame yadom this coming Saturday eba. Yedi nuane bi asi ho no mo a eno ene ye pese ye no a ye mbotae ne se ye mo manfo appreciate the fact say ye bo Ghana ni na wankasa wo waduane a e wo se wo ma wani gye ho ye nhwe aduane bi te se abunabunu ani fufuo health wise benefit be ne wo mu e wo mfa so die bebre green leafy vegetables say ale fu bokoboko wa hu bibi ti sa bedru ne ne keka ho ni nyina no ye de ye abunabunu no se ofa fa so de ma no ye fe bibi potassium dose was say green leafy vegetables no eboa ma obi a o BP kra no BP need to be controlled it is hypertension for instance now tidy abunabunu a agodi mu hwehwe mu kire say potassium na was say green leafy vegetables now they abunabunu nkwan no eboa ma utimi control BP no na uni BP ni bi nso so a eboa ma unkonya BP etifufuo ne nso a more strong form of energy the free be carbohydrate na carbohydrate no eno ne mayen empempen ahoden ana say ahoden a wode 92 meka bia no sa ahoden no carbohydrate na de mayen adwene ne kra so na duane a ohia kesepa e di kan carbohydrate glucose etini nyina mu no say utai di fufuo na na empempi no ye say o yemfa no enwumre nko ana say yeni na wia nko aba fufuo no di na no pakra so a okay ni nyina ne so behwe mu duro o tenten di atoto ho no won say me di ne mro so a emwa nti no portions no ana say quantities no na obe regulate say onfa ne mro so obehwe mu duro ne o tenten di atoto no afa no pepepe fufuo no di na no pa di na wia enwumre a ni nyina no ne kwan so a said etie na o de abunabunu kwan kwa san ka ho de a na say aye perfect a na sa but ya na ma ye renko fi enya pa empempi na no na minya cases 1 or 2 mo fra bi omo de omo ba ward a o de na ma mi so di so pa o di fufuo pa e bo so di banku pa but then na nam na ka ho ye protein na be supplement aduane no na aboa ma bibia etnya complete aye balance no na eno lacking so munam sa salmon pala da salmon ama o ye manen konton wani ade nyina no yemfe bi ka fufuo no ho wo bra ye serve especially emofra no ne omo mani afi a omo wo fie de do ni friend elderly no ye hwese omo no so ye ni be kom ho a nso munam ne dakro moja na mo so ana se white meat ni red meat ni na ye betumi ade bi aka nyane no to you ne de wobetimi adi fufuo ani abunabunu no anopa awia enwumre a emfa wo ha bi amfa mre o emfa ha bi amre ni pedia no nwane sa na jona eno ye beye ahweyi wo ho so fa Ghana Dietetic Association e bra ye pese ye didi enwumre no ya na ye pe no beye no 9 fa akobo no num ne fa ye mpese after 6:30 no ye be didi but for some reason na ye tu kwan aba na no fufuo na omo ye di gya na abo no so a eno nkyere say ye beto say aduane na gu say aduane aka be di no 9 fa no num ne fa aka betumi a finish ni nyina no enka sa no so kobo no nwotwe ne de say aduane ye pese o chemu mienu na odi efa pe because ahoden no unhia ni nyina wo bra wo akoda no ni pedua no obre bo so ohu say aduane a wo de bre no ebro ne so a na wadane bi sade de asie na odwene se kochina so no obekire kom na ode sa ahoden na ma nanso yenim se wonya didi bro so na adwene kra ya na no pa na osan didi bio se ko ba na sa na sade na o store de ko wani mu a emwa ipedua no kwan bia so ti ya fesa na adwene de ye ni fufuo no however say yes ye kondo na no ane be fa na ye fa kakra bi compared to the ke be fa na nyem epre no nti ya fa ne se me ye fufuo ni abunabunu me pese me nya all the needed ingredients be boa ama nipadua no anyini akonanim. What are the things and obe prefer and obe suggest e de amayen say ye yusu a be boa yen yo dey di kan fufuo no no represented with carbohydrates and na
I was actually almost about 70%. Or hanchi mube at your song who plate no, and I said, "Bo now the funo air tomono." I was say, or hanchi munu funo jebeye at your song 70%. Now say, ya fa in sumunam, maybe I would say, Kusiana, say, Mujanam, and I saw the white meat in a chicken near the idea, Kahona. And on about fairly about 20% of Ubo, no, and I said, Wasankano. I know your hanchi muno beye a duno, that is 20%. Na I feel a castle, and I say a castle crano, a green leafies no, and quine and so a bear wobo no dear, but Ushemu, I say Bianca, a leaves, and I said this ania de Kanwaka or hanchi muno, na no afa dear, Akano, a 10%. No. The green leafies no, I am here kind of 10 bias, a man quine and also, who said the attendance of Kuntumra or the young quino. Young is blue and egg a crab you, Ben quine the yin so form into no. I was say a dawson and send away to me and Yakuntum do our Uhianina. Because I am a young, the young quining, none of being ones or young quine out to me demeanor. The better say Oberman quine a dawson bribia, care for ye dear. Nanka was to say a tunnel, even back one back on the father can't say the animal one anchor, but it's I say young quine, there was all father ones and what to me and needed minerals and vitamins from green leafy vegetables. In here, per se, and quine of catano bay at 9 at the kunum, wabra would do for Biana, say, olfactive for Nebuna, catano, and 90 court in Nudia, canon at the boy. He may say in Sumunam, the decline, then for being Kahon. The Anyan Sumunama, a bit medicosia, and I say Mujanam Kakra, Akahon. Mujanam non a nature Musaya who do me, your white meat and your red meat, Nina moving a Yusua, a year. Nothing so yeah, the carbohydrates no a young pimpin holding for phone and so I can when I make us or hanchi chimono, a budget plate no bay, another bone no bay at your song. Ye didn't say, and penny for crack out was a Udidia no monquine, Udi one no monquine, I was a Hunianza, and I will see him use tough for ye. Say, I know you minimal. Oh, and no say at least. No, quite won't near ye pa. Because I know that day protection, you have to do maintenance foods. I know a building a piano immune system. It is a wood did no one among quine be bra, then quine a crabia. Not say protection now, I was in the Pegianiano. Ubinian painter or deno, Ubinia protein, no dear, nan so protection again as a maintenance need any and when you hope. It is a same quine one for crano. A 9-day cordial. To do on no bit yanum, a third do our yard. Oh, okay. Okay. One for a year and 9 in Patcher of the horse. I feel ne crack running in communities in year fufu no. Who didn't remember a year, and now who did no ding a honey one a year, immediately a boy pediano. Very, very, very interesting. Anyways, I know their consistency, the America say big individual. So all Sadia now per se or woman a year better. Said ye encochuchi your funumuna and mouth pain and cause and add insult to injury or that. Say yan a sad ya big now also say upe for den and I say oped ye embre. Because obi on myself fidye nowadays yamo say and sana a deal wo and when it's a dianeno ne competition. However, consistency may big now also say oh medium people for because you will feel you or cry now. Obi on my phone or pediating, Obi so pedia embre, and Urana ped, yeah, they not a nana and I say, or you're so pedia, you don't know how I ever working it out. In every way, you not nutrients, meaning perfectly. How they are amount, said an American, I do be or what disease condition there requires a better than no name, why am or be working towards that. So, in all no, fufu, any abunabunu. Ye Ghana, ye yankasankasa, ye locally made food, no. Ye dear beboy in Nipediano. A boy a boy ye pa. Because the foreign foods, you have pasta, you have spaghetti, you have pizza, you have cheese. Maybe I can take a kahuna after I made sure. Ye didn't chine asha and marble so. Fufunin so dear. And chink a crable go no abanch no confine chineno. Oben one no I won't fufu. Maybe and quite on a day in Chineka custom. Well, see, I could suit to move for say artificially made spices, no, well, flavor boosters, no. A year now be my friend monosodium glutamate. As had a chrono
and where be one chinimu. If you 2 year on for say, you signed in China Kahon near the Royal Conga Maggie, Mr. Chef, near Remy Spice, yes, it will be a Juma Kahwa. It doesn't help. Ain't either say a day, and be near Yanaka Crabby. Yes, I near the ancient Crabby, I am fine, especially BPL to us a dainty. It's all far down a Hanum now from penny for more fear do no day copper. Me and said, be out before my son, back home with Amoso. As can say Bannister, you to me the DEA and I can say Bannister. Since 1975, I am a processing shaft here. We are from those times, and I'm a BP. To as it is, Africa crowd there, the management and the head in my pa. Any that I have said, I brought phone moment a BP needs me on, but it's not true. I brought phone to me control my BP no passing. It's young Chester, you bet me to your home for 9 change from a year the brain. Near my teacher, Dory, no. Ya process, dia change simu, dia session to a dia brain. Ya may any quadron saying your locally made foods, and to say for say, Obisa wa young before no, not their change simu, I say. To our answer chance, and I say people, their shimono, or the enchine afra said the bema powder no and say. And yes, I also saw our day, no may be chemicals, dear fresh from more and more pomodin. Better for you, no. Now I call for wow, banchine broad, dear, and I so minking, you know. Now why you phone no come now near bush and phone in my enjoy. Yera ma yenasi anope yadaje when ya chire nsemu achire yen. All right, tinti yani Frank Bonsu ena ekotwetwen enkomo no oye dietitian. Omo chire nuane kwan ye befa so a ye be didi ye be boy ye nipadua na ma nipadua na timi anyini akona nimu yie ena ye ne ekotwetwen enkomo no nti se fufuo ani abunabunu ena wani je ho a wa kire wo se yadepa na mmom onno a eye nyusu ne na amafo spices no emfa nya ni bebre na no so nja se nyusu no kakra anything that say excessive use of everything is bad so we use ade ma ne boro so na fe aba be ye tan na kofa yade de abrɛ. Happy birthday enko emfama the General Secretary of the New Patriotic Party NPP Yera John Buedu ene eye wo birthday nyankopon onto wonkwa endem sanso so ena ene eye the former first lady of the Republic of Ghana, Her Excellency Mrs. Teresa Kufuor. You are 86 today. Hey, easy. Nyankopon shira papa. Na yet it is adwadifo my watch him odan a omampani be bosumi na watwem yensani a atwam oba be share mo bo se maslock ebe ma mo loan no yetete se se loan no ya ye ready a ne sa ye hwese ye bedi mu enkomo ne agye mu nkyiremu no eyiye ankasa and it is that is a good news coming from eye bosha omampani be share adwadifo ma ewo achim odan me checks so far kire se nipa be se adwadifo ma be se 500 ahanum ana ahanum adwadifo ma be se ahanum a mudi mudin ekoye no me checks kire se mu loan no akakakra bi na ye ready amde made edi ebe mamu ye behwe na ye di emu enkomo so edi amamu eye faces inti first face no ena mo ye nya ntie se adwadifo be se hanum 500 ena loan a omampani be share mo bo se maslock edi be mamu no enipa hanum ena me check se kire se omonsa ebeka omode in the first face no ma chechim your first face second face enti ya na wa chene nso edi amame me pa cho me yenkotie we ye ba na fe yento adwumadie no so emfa ema. So, I serve it hot. I give you all the gist in the entertainment fraternity. I'm the music plug too. Your friend Kobina Kosti. I brandy part the perfect gentleman, host of Showbiz 933. Me bring a whole new package. So meet me, I'm Pandit. What you say? And Kolam for all genders, all age groups. That time timing almost 3 almost imagine session. That's why
Etiana ne wansem kan no an average pundit like some of us now we find it hard to discuss him, but it's what we supposed to do because we need to do and it's show business. Because I said I need quality on and yet too high in the idea. Don't I do it, massive for Americans, one boys not crack cafe. I'm about on the music, it's from digital channels, so I'm the coder. So This and every Saturday from 1 p.m. to 3 p.m. Hey, Sasa. Mommy for me mattress and come down, mommy. Wouldn't how? Now, a dear mattress me. Yeah. Oh, some pa. Now mattress be a canacoto. Oh, where dear brand? Why, say, yeah, ash foma. Next is a one to mattress. Oh, I had distress panel at home. Yeah, a hound mattress, the Bemo chair, yeah, the Biano de Mika Hospital. Nurse for no crowd who are no one study Gani. And as I to use mattress, Trebia, a Bemo so die bonnet, and I just surround the captain's outcome risky. A ash foam mattress. Nim pasu no mape ne mahunam duan ho jojo no etene wapom ne ma oda na ho na manipadua na sisi ne ho so afena mani ewie begiem papa hodo bebre mattresses, pillows, bed linens, duvets and in your mafe 5 DCC dem ewa ash foam Freyen was 055 299 7330 and now 0245 011 255 Sheshe ash foam depot ewo oda kede stredro across ana achiasi na beto ashom product ko siesie with them wasaso ana wadwa ye bia abiom so carpenter for ne upholsters mo betumi anya carpentry products na ewo ye shops wo behu ashom odan showroom ewo Ntiamoa junction. Ashfoam, feel it, know it. Ho ho ho! Ebreno Awiedu Ahenkai 93.3 FM, the best in the East. Cooking competition yashisha Ediama Senior High School no. Nyame aduma busumi ni de toso eduasa. Anopa nondu. Kei baso achem abuabu deba grants. Be say ampaya ebedwa empanifo atwotworo wo yempatam ha efri achichiri benche ena ebeboa medwumedie aye krabehwe. Ononyamfo Alexander Kwasi Akwa MP achem odan. Ononyamfo Victoria Edu MC Brim Central Municipal Assembly Ononyanfo Alex Inkum DC AMA Ononyanfo Asare Danso DC Brim South Ononyanfo Paul Asamoah DC Achimansa Ononyanfo Richmond Kofi Amponsa DC Achiase na unim the Honorable Deputy Minister for Education Ononyanfo Gift Chum Ampofo and a special guest of honor Adwumadie Onenu Anyam Ebabebo Echidom Nananuma Tankonwan so say you have video pano any piano inti Ahenkai 93.3 FM cooking competition for senior high schools os Brempon Sintim Poku Atosomiansa Achemman so hene na Osaye Benkumhima Kotoku traditional area Akrati Gwem Sansuna Nana Kwabena Ofori Otosomienu Achem Akroso hene ensuba betena Gwem na unim etuotoa esibemabo enunti Achem Abuabu Konte hene Nana Adumako Ankuma ene Achem Abuabu Hema Nana Ousua Akoto Otoso 9 enso di wanu anyamba betajumede yachi suku ahodo a ebesi akan na makwemu ayede na ye nika ama competition aye tough aye youth in leadership and skills training takrasi Odan Senior High School Achemudan Atwaman Senior High School Achemmanso Atefa Senior High School Achemudan Akwaso Senior High School Achem Akwaso Vision Vocational Institute Achem Abuabo Salvation Army Senior High School Achem Wanchi Achiasi Senior High School Achem Achiasi ho why never do kunimo eyofufuo apapransa banku emo any day konkontela prewa eya no pa no nkukọ penumre no nsia paya ebedwa achimabu abubeye de MCs for this program Obuoba Ofori Amanfo host Ahenkai 93.3 FM Maakye news editor Afia Ampofwa Ahenkai 93.3 FM Mr. Gentleman Kwabena Kosti Adwuma ye and you're unpredictable achinkwana na minumbremu wodi Ahenkai Kwame Yabua me say Ahenkai 93.3 FM we are the best in the East Bajawa 93.3 FM aha Ahenkai Jumedia gusa utie ya Maakye yankwa homane Sonia ni Frank eji enko twetwe enkomo Frank oti yanka yeda se wenya botire gina so umpo mboko de Nyame adom yenso ye ho ye pa yenhwe now
reckless driving echo so some principal street of Accra and even yen small streets other regions no na yintu ye manfo ne for kakra yo minia me da se ni midi kentia ahenkan informative nya no pay na you can reckless driving na ye mra e board driving home by no e wo Ghana ha no e kafetia se o driving na o do drive o car no be ye bibi ama e bia abo obi hu obu o driving o sia no nimu a obu so ase da tia na ben kakra ate yes na e be na no asante no tade na ye offense a reckless. I did be out of your fancy be pose danger. I'm will be for Obuoba ase do zebra crossing over so Jinamu be chemu. Ase can and also engineer also done totally and sending Bakuna Tatum. Na we know a video be over the weekend na and social media. Ye share guy BM say young boy CB our Benz Ibina. Traffic lights at your airport highway so I'm say run about no baby. And it's something a car na Benz na for front no oti cheche Johnson ni mu na traffic na chiama ebia amu street no ejina no na ebe so amu free the other side about betin no na or the car ni your friend drifting o hwe fast and furious na amu ti chaka bi na car ne to atie bi nti o ye ne sa be ye mienu bi na otanso ebe si mu no to aso sa video na eto dwa no say police 24 who ye or the budget fans of social media and a police for who say akwya de oye wa hey a reckless driving na ebet na pose danger ama other drivers it me no ka say police action no enwe numre wako park in the car no airport MTTD aban anate emra no aso ni mu enne ebe protest na court na amanfo be twa sesia no IGP no aba no say me tinaka so no nonsense man oye na de tin ya na protection nya fi ne be cobra bia enu nti no is a nationwide yeah the cameras at city vantage junctions police for them monitor all the time or dance e bi wo hospital when e bi run about so say okoye bibia enye e wo junction ni ma video no ye as evidence e bia the next day na na protect wo head wako nti ye be straight for say yen hwe na yenye nia ete say ye na de asimbi e ba kwan so memfa o ka na nkoyi keche huhu bia nte say una e bia oni ntwi tin obi nyame adma Friday ye be kan amo a Friday numre am kofa efu a na mo ye wa na e bi di moto ni na mo ni ala ni na ye reckless driving nti ye be koti ade a emra no e kan fata driving ne ho na ya tetri mama obi a enya ne ho nta se ne be ya enam kwan so a yenye nia ense se ye medase yenso yedase bebre Frank nti nyame adom a Friday se do kan ne beba na yatoa so medase yo nti yene Frank AJ Money or your road safety campaigner and ye call ne hono mo a wa ma ye futuo ye nua na ma driver for no credit through moma ye nhye ne so e ma me pa cha otie we e free ne ya me no wo ka say ya e de call ye news room ahoro offices ni nyina da baby a sports of fortuna ye wo mo sports news prepare bibia de ba betena ha baby a news fo no ankasa so tena na omo ye production frefre nkrofo ye bibia wo ho no baby a morning show fo so tena ye office ho akwaba driver fo so office baby bia se we ye production kwansa na ade aba ye Akua Frakoma studio ha and wa ba be cartoon from mama nipa nyina atia e free na koi owura radio ye ne dia owura ahenkan FM ye ne dia eye odi ahenkan Kwame Eboa o se yemfa ntum nyina manim se e free na koi sa newsroom ni nyina eye Kwadwo Apau newsroom Kwadwo Apau enti omo newsroom be siesi o Kwadwo Apau newsroom na omo de aba betena eye Akua Frakoma studio enti from Kwadwo Apau newsroom to Akua Frakoma studio omo ka bomu anu omanya ahenkan 93.3 FM yewro di ahenkan se yen kan kire eja insia ene na busuafo eso ma munyina ache ene anopai eja insia yewra udi ahenkan se anopai yen kan kire munyina se omamo ache o odiri se munyina mo ho eye papa enti
na near one no kwadwa newsroom. You prepare your production, you do everything, and now about a queer Afrakuma studio near Yahin 93.3 FM. Uzi mema ni yano mi yejumani gina. Tore biya man o manu wadin keke. Man o manu wadin. But mema no mi yejumani gina. Ansakra no oba be wono. Bema no be yejumani gina. Enti na sede news no akwakoye no. Ade emu dopa. Udi an kan dwene hu yi. O se da bi production ansa no oba be nyima ma nipa nyina nso wanyem no bema bi na ye adwuma no nti yen newsroom wa ha nyina sports room newsroom ho ankasa morning show room ba bi ye production bi bia oso de atone papa efiri na ekọ kwadwo apaw news room nti ye prepare wo ho wi a na ye de aba akua Afrakoma studio na aba be kenkan na ye nya ahenkan 93.3 FM. Thank you. Enti eno ankasa enso so ho nsemara no. Nonkron abo pepepe e ofie ha. Mensa aka krata bi from the office of the vice president. I would want to, run you through na fe yenko yenganim ewo jimedie no eso. Ewo hinfa. Okay. Enti I will run you through krata na mensaka from the vice president in office no the amount to see but before yanko ne chairman the ma health service workers union Emmanuel Osei Jemfi enko twetwe enkomo chairman o tie nka no pe yamo achi aba henka na fm so minia me joso awra ompo mbako de yesu nti homboko okay inti se ye ka se health service workers union a what person mo kire saying a big clarification. All right. Emmanuel Jemfi Osei. Emmanuel Jemfi Osei. Enya Osei Jemfi. Oh, okay. Yeah, that's the SCCA. Me Ashanti Regional Chairman of the union. Yes, I'm two position. You enya hwe. Ana oju wani so asre wanso osu aje nkukusu ane topai. All right. Okay. Yes, that's Health Services Workers Union. Hospitals, clinics, health center, doctor for, nurse for, pharmacist for. Impo dispenser technicians, pharmacy technicians, for pharmacy department in Ekayo. And we some crew am bomb within free more. Hey, I can see I'm no Casaidi. Members of Health Services Workers Union. It's not to say no more how pan is saying. Yeah, how war and you be a kuchi, a book rat, and a banner kucha, a friend condition of service. Apart from said the Abosom Secretary Cano, name be just a boy home buying, any abana, a sinkunya home. And a boy home buying, a boy my free and home buying, which is a condition of service. No. In Fimpinu, any Dunson 2017, and Nick Trasse, abandoning a sinkunya, na ye review na say ye and sakraye ewumu yesa hwemubimu abono mini amen come to aso bo 2019 na akonya ba say abane ni esi nkunya na ya pene pomasibre ye de ko nebra o mpanyimfo no mukuhia awon kan na makọ no maba 2020 ana no kasa no be na o tube mi ni na ye mpanyimfo no frame say na am rankan to appreciate mu mini ya koya na bi tiwa mu nyina ne say enkomo twetwe a ye ma won tumi say oni abane ni e maye no o mu hu ni pomasibre condition bi ni uniform allowance, extra risk allowance, accommodation allowance, fuel allowance, book and research allowance, and a continuous development allowance, CPD, program allowance.
Minia, the Mabos in the Biaka home. Any animal no more, I said, which they could make a bone, Dino. You don't get in Amo. How the year, Juma. Ebo Momo or Macatinum Equi. Any Abana Bonnois and Gussi. To make us say, Yen and I book Jane. I say near Enso near Abano, any name before no, any dino. Mini has some say any Abaika. Okay, aside that now in your Wakaka Kakain no, I show any good faith ebema mo ni da so say oh okay wo mu say yeguso aye agitated there but wo hwe wo so actions or more da na di no a e kire say surely there will be light at the end of the tunnel. Many am that say no papa e din komo na asem no e favorable. I don't think say you will do such a thing. And see as I can say the puma sibrani see aye konebra you don't know what is happening. Think I say fan here. Many I say I'm no case. So me say sure that be tumu. And no trot from me through here. But say me to me no be case ma tumunti. Almost nde. Bi mpa. Almost to mo kase kam. Ina na yeko na yeba. Udo bi di ama no. Obi di so mfa ma no. Ye sata de ne kwa adwuma. Ama obi e dia me saka ne se busun bia ne saka. A o tumi san entire brebi opedia. Yende the Shayan saying, Fia, and I'm infectious in tea. It can solve the powers or no didn't see what I did. Brother Basin no chanapati, a chicken and a corn in I the gay. I am remember. After you didn't have my fool. When you had in a high. Yet, any abano, in Yabos Ramano. And fear to do, I'm no can want me. In the moment you buy a crew, no matter one thing. It is a bossy. In Sabana, Abaya, would take us, would see more before. Yen say. Obeti na wa yenso kuma so ade aman me no ka say e bono nkro pepepa ye na sele that no engage media no e won kan no mbedi nkobo eniti e free na akure no ye next line of action, that is the road map no when you find the better enim na afi no ye hu no de e ka say ye bi enti yam fan say mo try all the necessary means and work it out then am be menya me da say sebli kan kan mi gidi ye say abana biti mi gidi paso biti na enne no nkono do pepe ano pa na ya me no ka say you know ye leadership no enne media no e din komo ti me sure say me on pese ye you bia e ko ba sa abana ntie ya don pe pese ye you bia no enne on be kan wa smart say na enso as regional chairs no so enso aso me and members na akabo asadam de bia me kan no Moses ekoyi Israel for no every Egypt no. Pharaoh na didn't say dinko medinka. O se nana. Ye kro no. Ye ne yemma. Ene aye mo nyina na ekro. Everything that belongs to us, we are taking them along. In se ko ba se leadership ne ka se. Ye nye se a nyina na ye yo sade. Nti mo de mo hwe mo leadership no on be ka bi a. Nyina no ana ye wa atwen yim. Anyways. As we speak now, no more way options are more putting it down. Even then, 20th to 22nd were earmarked for red band for all workers, all health service association members within the country. And some said the mood and would in some chino. Bones the because many and some of us held press conferences on that. Any account was my money be a Muslim say another pay. And in the Sunday 22nd, near Moko Jai, 22nd and Friday, and they Joda. And it's an upon Kuya Manoka saying, and when you phone 8 to a more, I'm an Italia twice, you know. All right, my answer and I wish him well. Be any best baby. I'm most grateful. We have a lot of regional chairmen in the country. Na mimi ukumeya mo asante yi na achime buakwa ebusa me kwana me eno nwa but me afam se mo no mudin komo mini awade shamo and I hope this relationship isn't going to end now but about to also sure for industrial actions
other good things as union no air. It is a trust war. Makonya ni binya chichimu na boama Ghana afana tuma prefer. Super. Radin shira won so pa na ye kra de yen wo kutuku but ye adwuma kwa chim abua kwa kutuku bosome ne impotemu. You have a very wider coverage. Sure. That's my number. You can keep it. Mate. Yeah, that's bebre. All right. Inti yene regional chair at the Health Services Workers Union, Ashanti Region, Emmanuel Jemfi or say, and yene no train and common before yene ima ebe train common na me gusu me catcher or say me saka letter be from the office of the Vice President, and it is an appreciation letter. And what they are buying or say, on behalf of the Bawumia family and myself, I express our sincere appreciation for the warm words of comfort and support following the death, burial, and funeral of our beloved mother, Hajia Mariama Bawumia. Our special gratitude goes to the President, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, First Lady Rebecca Akufo-Addo, Chief of Staff Akosia Freema Osei Opare, former Presidents Kufuor and Mahama, government officials, the Speaker and members of Parliament, political leaders and activists, members of the diplomatic corps, security services, the media, as well as all sympathizers who mourned with us in Accra and Wale during the burial, 3rd day prayer, and 40-day Adwa services respectively. We are also grateful to the National Chief Imam, Sheikh Osman Nuhu Shaributu, the ulamas, the clergy, and traditional rulers. May the Almighty Allah bless you all, and may He grant Hajia Mariama Bawumia Jannatul Firdaus. Alhaji Dr. Muhammadu Bawumia, Vice President of the Republic Ghana. And na message from the Vice President of the Republic, and yakin kandiama wono. So in a nutshell, no, not just say or damu nyina amasi some of us support no wabra ne maame to fem or ye ni bi ewo enkran or di bi nso so ekọ omukrum na afei adoa enra nso so omoye ewo wale no mo betai na chi ema ne ye kama pa nti so damu nyina mase nti eno nso ho asem eno no na medi ka kire wo se achimodan adwadifo ma no ye kan adwadifo aya na de bi eta kan ma bate mema nso mu nti ye kan adwadifo in general nti achimodan adwadifo a eja to marketing mo ho kokodi mu no emu be se ahanum 500 and phase 1 omo echiche sika no in phases be pato a loan and a maslock e de mamo a soft loan and a monsa ebeka momo esika na fe in second phase no mo aka no so ye de atwa so kama e de ama wo mo nti se wonsa nyanka wo de anase wunya nte hwe a na wanya abotre empanifo so mugu so a mo amho kokodi mu ni nyina so ombe kwan ombe fa so amu nyina masum ebetumi adwomo enti se wonsa nyanka wo de asere medical aka no ubenya abotre e de amampanifo K Asenso Limited say a swinging wheel office chairs akonya wutimu a wutimi dane ho akonya wutimu na ade da nchen ya wutimi fa wade no wasan ato ade wo yeso K Asenso ni nkonya papa no swinging wheel office chairs ene ye wode edi nnua nkasa edi aye nnua nkasa no eno so yewo enubi ewo yakachi quality wooden chairs, authentic book shelves, and our pencil and in K Asenso Limited. And found when you mudro said ye tear, obisimi mo duo, menya mesoma kunyam patron, ubenya osono de, inti with K Asenso Limited no, and found when any echo on sabitimi account de. And osimin kantra will say, moi, mo edimo diba chirimo abankran no, or circle adabraka of Iran Clinic, Kaneshi Aye Zango Junction, Flamingo Road in Soha.
ubehunu K Asenso Limited 0302 257209 and 0302 919 739. K Asenso Limited, home of quality office chairs and bookshelves. Me pacho ko mo na omomwa wo emfa emame ash foam. Sa no pa mi bisa wo se mattress ben na woda so sorry ye. Meme de ash foam. Na pacho so de ye den. O se mi misa wo. Enti se nye ash foam de a ene na wo na wo pɛ yare de ama wo ho. Ba bia onipa woda de sorry no. Eya na e contribute o health yi ankasa no. Eya na e contribute bi. Ene ti mesrew ba bia o da sorry no. Awo so man ye wade hia. Se nye ash foam eso na o da e free na ekoya fo ani kirem ewo yen depot ahodo no na wonso onsa enka wo de okokede swedru acrosso achiase ena chim dan obenya eye ash foam yen depot ni bi ewo ho na ye wa chim odan de ewo ha ya eye odan intiamwa hotel junction ne ho no a obehunu eye ash foam ewo ho. Ash foam say feel it, know it. Frewomo 0552 99 7330 0552 99 7330 and 0245 01 1255 0245 01 1255. Ash foam osi yedi Christmas and inti ade no a obeto no ye be chewbi na etumi abowawo na mepacho tie wenso so emame ebia na utie me oya de pa ye ba no asa ye say manya ne tese ye say rap no kra de no no ayema rap ho na ayema nkofo na baba ehu ahenkan de ode yan na de asem o nkofo baba ma ehu enti ya no iti no so mo se jabere ho nso ya ayema enti wutie me na eating competition no nyame adoma Saturday ye di anim ya opese odo ho jimu bia e wo se o ma wo nine ball to papa because ho ne ya ma rap no kra de ho no ayema ntimi nka ho asemu biem ye hyase ne ka kire mo se wo be ya abru Ghana last minute ye de sei rap no ayema nti rap asem de ye nka biem na mom ni a kakra ka wom eye dancing na kakra bi aka enti se wutie yen oya de wonimu asa me pacho yu hu pie na ebra be chiro wudin me pacho wo be chiro wudin no a eye free untie sika eye free wudin na wo be chiro no ye free untie sika enti nka se enti edin na wo chocho no ye tie sika na pacho nte sa eye free eno ane se wo be frɛ 0247 58 1446 0247 581446 eye free brabe chiro udin utie ye na osa na tompanifo akoma so a ana wuwi ni a achede bebre wo ho ana se bra ahinka na fm enra ye hwe obi efiche bi obi friche bi o abachiro ni din oti achim odan ha ya oti ofon ase ayi de bi ha oti achia so oti suadru oti across manso oti asene oti empotamu ewo wa ha yi muro na mu ne ho ahwan wo so wo ma obi firi chinso waba misi chinso chebi obi firi chebi aba abetwero ne din nti wo de atena hwai oba ahinka na fam adwuma mu a wo so hwehwe bra Nelson kwabena Costi na se Kofi Agiri onu mu di nkomo a ne aka nyina o mekirikiri mu e de akere mu na ejebo ejanya beduru nyame ya adom a memede de edi anim ya enti se yebu nkonta no a omo se akannafua enum na dwumadi a ye nyina ya hwe anim ache ya bɔ hu dawura baabo no na afi dwumadi no ebeba so memede de ya enti ye to nsa de afre obi bia ebia wako school ewo across senior high wawie enti se we old student me pato ye to nsa de afre mu nyina mo na meta mo nkrofo achi sanse across senior high school Atweaman senior high school Odan senior high school Atefa senior high school Vision vocational Salvation Army senior high school
Achiasi Senior High School, Youth Leadership and Skills Training. Omo takrase. School si makumako nwotwe. Ena omu nyina kire se omo ji omo hudi. Ebinim be no ampi hu. Ebinim be no apapransa. Ebinim be konkonte nkatenkwan. Ebinim nso ba be ye fufuo ne yabunabunu. Na ahenkan adwuma yefo no so e de jollof papa local jollof. Eh rade. Ho no nko ade me kaya na me yam ahye me. Me nka ho nso, enso me ka bia na me yam ahye me. Nkrofo bi be juo mani so. Eti no Nyankopɔ ya adom a me da eba yi. Achim aboabo krona ni bedane because dom eba no enye dom ketwa. Na se yese empani kura ka se etuo enya achiginafo papa ena eto gigim empanimfo mo aha agye atum so mo beba aboabo kontin hene wagye atum so beba oba nso enye ono nkwa na eba one ne hemfo ni nyina eba betai akire enu twamu a ye maame a ono nso so ena oye oba hema wokura yi mu wono nso so se da bi ade papa se de eye sabi baifo pe ena won pe na meti ase na meti aboabo na odi ankan ye me dehye na wode ade papa se de aba no mama bi kura na mayotiafo na na hema se wono nso betietia ne chaw mu edinani monyam abetai dwumadie no achi eno ntin konkoda assembly member awo achima boabo ono kwa de we say we oboba nha ho kra na invitation bia na mo de ade papa say de ba wo invitation ye de ba de meba nso me ni me unit committee fo no ena eba ene nti yi oluman sprayer ene ne dom omo nyina nso so mo beba so atiase nti no ne achima boabo afei MC wono na Brim Central yi nyina ke ne okura yi mu ka je ye ha yi baako oso obeba afei yan mra shebegwani in fact se enipa nyina benya mra shebegwani abadin to okura oto nsa frɛ no okɔ minim kofo bebe omo ba birthday nyina oto nsa frɛ no beba but oba beduru pɛ eno ano no but papa yi efiri bere oba ye birthday kura be so invite no beba oye very good nyame hira no onko so anya ni say ya eduru ba bi ne oya asesan ne a chense boss nye say ni epe no epe ni say eti MP achim dan MP ono so se hwe na meme de me manya de o ene say ade ebe no anya osna oba me mpasua so a me wo radio station a ba bia mani kire no omo so ani kire ho meme pempuntuo de ama me manfo e wa achim dan ahenkan su ba yi ono so pempuntuo de ama ne manfo e wa achim odan ne mpotamo ene oka ahenkan a obia saboabo ama sisi aboabo kra ya ye popular achen odan meba nti mesme de manim nyama beta akiri ye wie ne so okay yesi eto yonkwa na to eni ti amfie ni nkyira sene man so across nso nkɔhwɛ ɛhɔ nso DC maza ye beba o enye bo ne yesi ye bo osinye bo competitor ene yesi yate eni openi bia na odi anigye sei ede a hia yende a ene ne yenso ye behwe wani mu pa enti ye free DC hɔ ene yesi ne MP nso e oluwa ɔno nso beba na oluwa si ye adia hame ene yesi aden ɔse dana mo ye program no e wo se mitu kwan so kɔ ba bi kɔ ya adia ɛno nso hu hia pɛpɛpɛ te se mo program no nanso mo nim bibi mo mane ha mo yesi ntifu ni hɔ a apegyafo wɔ hɔ mesuma manam sifo ama ma ba de manmu nyama betam dwumadie na chi ene yesi alla ade ne be de afei akire din enti ono so obeba afei efiri hɔ no mo ne yesi yemesenko achemansa onimunyamfo Paul Asamoah wono so hwe na ahenka de se menemu a menso meba enti ewura Paul Asamoah ono so ba ya mo hwe nanim ono ne achemansa DC ye free hɔ no mo ne yesi hwe na yatimia asan achease suaduro ho akwa achemansa na ye nko suaduro ye duru suaduro yewura ayi asare danso ewura asare danso hwe program ne meba bijinam ene yesi ate wujinamu de ene ye pa enti ono so beba afa ye wie ne ye wo so ne kwa achease nso so yewura Richmond wono so hwe bijinam meba pa
enti mpanimfo eba ne dɔɔso abusua na emu wirampi mu asiedu a wono no ɔde nanim onyam kakraka ne pa ba bɛka ne nua na mo de ho amana yɛ kɛse pa ɛyɛ yɛn defade a ɛne ne yɛ ba yɛ bɛguru kete enti yɛ yes yɛ guru kete no a ɛna akroso manhene nana kwabena fori a woto so mienu wɔse hwɛ kete ɛyɛ agora ma digye ho pa ɛna mo sema san aprimpuntu a yɛsɛ ɔkye ma yɛhwɛ ma ne nsɛe enti yɛn nso so yɛbɛba pa akroso hene anopa yi onkwa so yɛgyiri sɛ wo ho yɛ na yɛduru manso no manso hene se hwɛ na nsamamo ne dede no efiri akroso na ɛkɔ he ɛne yɛsɛ ɛba akyem aboabo odi ankan ni program ase afei manso hene hwɛ ne mudin no se na me mete manso ha ama akroso ɛba ebisa me ho aba aboabo me medi ka agya wo mo ne yɛsɛ ade na fa enti obrempon sinti mpoku otoso miensa a wo ye man hene wo manso wose wo ginam benkum hene ede makutuku na nanamu atran konwa wose wo ginam den enti nyame adom a memene da bayi kasa tente entoponko kuro ya ni bedane entena fie ma obi mehwe meka nkyere wo sanse empani awurade yebedina danada ne live band ne bɔ kakra ne amom ahome na fe ye de spinning no so de ahyehye so wo mo so bre kakra yebedina danada ne sa side attraction ne ye chade ye surprise memene da ye ba die maka kire wo se wo pese wo bɔ car na wo beka kire me se wo koye abadin to wo koye program bianka dem original no ankasa ni so ati ase ope wo jejeje wo ho anim emeye wo be boka ama wo ho bedwiriw twan ahenkan wie wo mo de no a no aye kase wo be yi kukuru gagai meye yo wo be ya aye na wo be boka ma ho adwiriw sanse sa ahenkan ye program a bebia temdin bebia dwo omo aka ni nyina hyehye dem ehwe kwan ahenkan be fa so a obeye ne de no na omo nso asua bi afirim eyade pa sanse udi ahenkan ana ade asem memene da we ebe yiri se yakuma ba mu na imomo bompa ya no abompa ye akiri nsuo na gina ha ma yen waye nsuo ne de very important eya mo nkiri ni nyina ho na adwuma ede program ebe ba so eya kono sei empanimfo nyina agya tum ama NDC parliamentary candidate 2020 Yewura Jones Asante agya tum so beba ama education directors ya omo won potem ha nyina agya tum so mo beba no eno na Troxy Bass TV omo so di omani mo nyamba beta akiri enti ne beko so ni nyom betwa na ofa card free aboabo na okọ Kumase nkran obomu so omu yi no waka ne musa enti Troxy Bass for so omo beba enu achi oba pa tomato paste womo so omo de tomato paste ni bebre de beba eni ti ne se bra ne wo surprises bebre ye be chebi nti ya bra Africa Queen Mackerel de meme so mepɛ no a ne mpani bi ne eno no uti ani sei a utimi di dibrudo me nana ya akuma abrewa pesa adi obapa mackerel no ubetimi di dibrudo ubetimi di ampesie dokono awia giregire pa na nsa ka obapa ayi ofeni say Africa Queen Mackerel ni bia wa check hwe e de na ade be ye obe di atafre wonsa Africa Queen Mackerel ginam Dap Motors susu ginam bi Onokwafo building and construction papa yi oye too much nyankopon hira no Somua Herbal Center say ansana wo beba na wo se wapomudin gina ne nan so se kiren eni nti wono so afasa aka ni nyina a wo hwe Big Joe phones ono so be ma ye phone papa se ne be ya ye de frefrem pacho wadru he nneema nyina betimi adeda na kwan mu kama eni ti ya no ahye ne so e de ama me tiase ma me choba ono so se aduane na omo be no ani nyame ya eno ane se wodi wani kiremu asane
fuani kyerɛ mu asene ti asɛm a metwɔ ba ɛyi bi ne ade hunu akɛkɛ bɛɛma nkwan no bɛɛma nkwan bɛrima nkwan awurade kɔ awia yi na wa kodi adanse atase ya na eduru baabi akasa tenten mo ma ne dɔɔso dodo wa kwa no de wani akwa hwebi semaf cement ɛdan na wusi no uhia cement a ɛyɛ quality ne qualityness ni gina ne nan so ɛno ane semaf cement utwa blog ne to hɔ no mu a wo nse blog ne home saa ɛyɛ semaf cement legacy engineering so gina mu bi Nana KJC Company Limited iron rods ɛdeɛ na wopɛ Nana KJC Company Limited wɔn nso gyina mu bi Cap Farm wobɛtɔ TV ahwɛ na nyɛ Cap Farm ana menim waa nea wogi wɔ wiase Cap Farm Enterprise nso so taa yɛkyi Base Asamoah Enterprise nso taa yɛkyi bi Base Asamoah Enterprise taa yɛkyi na ne nyina mu no yɛwɔ media stations radio stations ya ɔmo nso bɛba media houses bɛba UTV wow ya aware despite na sa ahenkan yɛ ade a ɛhefa ne bɛkɔ despite media Peace FM UTV ɔmo gyina mu afei multimedia Adom FM Adom TV ɔmo nso gyina mu bi ɛne City TV City FM ɔmo nso so gyina mu bi City TV City FM gyina mu bi na mepacha ba ya na watwetwe ato so kakra that say otwetwe to so se ne be ya utifie ba program ni wie na fe akire yi utifie na uhunu hu TV so a wo abetime ka say yes o confidence level ne wo soro that say ba na watena say utimi kura kan na to so enti sa na ma wure firi hu na wo hwie wa no saa camera afo no so de omo penu no ompe obi a ono no ye interesting things no enti wo ba na be hwie wa no saa no a bonso omo de ato so wachina utifie a na wo hwe wa no se ahwie ani ti nyame adom aye dwumade ne de very big very big very big nyankopon ya adom ni nyina ebeba so memene da ebei ani ti ya no ahye ne nso edi amame 32 minutes after 9 live on Ahenkan 93.3 FM. But before me da no yawoda ye di anim ya ochena ye brother ukuada yawoda ye di anim ya nso ye ko market akodi dwa ye market no nso so eno nso so enye fedi agro ye twi mumome ene de akọ market ni mu akodi dwa ewi a ya beboaboa ya de ano di ahihye fridge mu di atwen me da enti yawoda we nso program na nka sen sha ase yawoda we yi be se ebeye oja yawoda we wanti ahenkan ana untimi ntia na we hia en wodan market yawoda ya ebe hia wodan market ye be didwa ahenkan high school cooking competition ebi nsi da yen ye de di kan ama omo aka na hweso asua bi omo sua nso a adepa na yesua ye nu omo nya problem bia omo nsua because adepa de ye usua etimi ma okọ wanim ebachoma yenko music breeder. When we come back ahenkan ehiasem ene ye de to aso ye di san komoni wi na fe mama wo kwan na onso so wabamu ebi na ene no de support a free na Monday kokopim Friday old students no munwamanum kakra ye mama kwan mumedwamanum kakra old students no ye mama kwan munwamanum kakra munwamanum se mubetimi kura boaboa mo ho ano a mo boaboa mo ho ano wi a mo mfrɛ ye number no ye be mama betena ha na mo dwamanum kakra mu wi ano ma be supporto munua no mo ginam and nti across senior high atweaman ene schools na ka ni nyina me pa mo chew mo nya ne sa fa ma yen na yenko yen anim yenko for this music breeder. We will be back. Yeah. DanaMotion.com. Tell man them say you better than me. Trust no one and if I get a dream fee. If I dey go high, be God no be weed. Small sound make you never overspeed. So when you be out and I wish you well. I feel when you be out and I wish you well. Me I no go but I am used to them. I'm a day student. Oh God my son pa my tini now. Sister my son pa my tini now. You say I dey rush me my tini now. Who see me no shame my tini now.
Okama sempa matinina. Me sisi masun pa matinina. I do like I know here pa matinina. Me hunina, she matinina. Feel be a bad mind like a devil. Cause I know they also what we going through. Tunya yanka, me say they are done soon. That I don't get it done if I Obi be me sa my friend of you. Obi be me sa my friend of you. Empire me wanna say, be NDD we all deserve. Empire me wanna say, be NDD. Okay, so back on your radio 35 minutes after 9. Machini Jumediano Edin. Babia Yadruni Ahinkana Yasam, may Babekasa just 5 minutes. Mama Quina so what bemu AB Eddie Amame. And near Edapono so a year share. And I don't pay a Juma Yera, a Kufu Dampari, Eba ye all bo within few days, and as a few months ye didn't buy ye some rame IGP ewo Ghana ebinimo can say the impunity is in danger. When we talk of impunity say obia ye de wo pe obia nimra so pani mu akwada mu panyi obia ye de wo pe mra nya dwuma obi tam car say de wo pe bia na otwi no endra say hwe video ye call viral yi abrante nche say won phobia ho hwe say traffic achi na e wose ugina lie mu wanyina mu sa mfita na omde asinsan lord kwan mu no eno na ode ne car begina so because o yoga o use Mercedes Benz obi news bi o car no kra o use no kra ni din ene nti wo ye de o pe eno na ebinim kire say papa yi ba ye ase ama sanity ahyase ye adwuma e wo Ghana ha no mo kakra sa na wo hunu no ana se sa na wo hunu no a eye papa yi nko na yemfa asedane ma no yemo na baso ana eye Ghana Police Service no omu nyina na wose ye bom abaso because it's a security service. It is a ye commend wo mo na ya anye extra careful a yanhwe yi a na akwa trigger the anger of a certain group. Se wo call police service no a do esi wo no mo kakra it is a hinkan ha yi oba ye wadwumafo no wa ha bebre esuru obi yare ne one ne click. You can't force someone on someone's neck such inchina we won ne click e natural baby abeko bia wo ho so ati ase and e bia ene obi akufu dampare ene ye IGP obi wo police ni mu a ono no osusu sanka ye ono na nka e wo se de ne ye yamfa na anye eninti oye ne enemy in quote enti no ene ye gba akufu dampare din boni as ye de credit ne de kwa ma wono nko ano ekokoba saa na mas that selected few na omotoso police service ni mu no omubu ye afu enu nti ebinim so susu se credit ene ye de ma ene nia ekoso yesi we ya brandish gun weapon ya che no yesi we nimra so ye de ne ko ye de ne ko gina mra nanim a whole lot of things, a whole lot of issues. And ever since a year Adam Pariba ye yati ebinim kire se ye bebo ma baso a yes security service, you know, we have to be very, very careful and we have to be sensitive. It is ye bo ma baso yenka say Ghana Police Service say ye single out e ne dampare a empanimfo mo abin wo security mu na kire say it will break down the security because ye dan ya police impanimfo ni bi enso so e wo link with the so-called recalcitrants and the trunks and the people that goes contrary to the laws we have in this country. Your police form penifo ni bi wo no mo a robbery cases ye koso Ghana ha bebre no aya aware, especially highways. Obete wa oboa omo no omo namfofo no wom obekoye say ekwan we so robbery bi akoso ekwan we so robbery obekom na police ni papa panimu pao na one akronfo no omo ye namfofo and it is say ye abaso say now we can see say a certain form of discipline ekoso as far as security is concerned in this country. The approach by the current leadership no
say ye feel say a very good ye wa baswa ye ma credit we should give it to the Ghana Police Service in general, because a number of people are working behind the scenes. We do not see them, like the IGP. And into the credit in the command IGP. Ebirum say a posi security threat. And into bet to me, ye nyai sad ye no ye no. Say a single out ye dampariu, oyad no. And crofo adwen chira omo e chere no. Ebirum so adwen chira omo so de ba ne say empanifo krampo be omo bu omo say edom wani so esane oso ntakrache. IGP dampari di animu no. Say ye bone na ekoso anke ye beka say ye dampari a. It identity na ye papa na ye bo dampari di no nkrofo bi chere say da bi e posi security threat. I was say ye boni din e ma nipa hunu say ne oye no so e ye adwuma pa. But minum ye no ba gi atum say enye dampari nkwa na Ghana Police Service ho. Owo mpanimfo bebere a omo ka no ho. Enti we no e ye adwenkyere mienu. Ebirum say ye moni din because nkenko yi a nko no pa ne be boni din. Ye nka say Ghana Police Service anka ye be boni din. A typical example yera David Santia Pietu, former IGP. Ne breso ane niema nko yie ye boni din boni tiri so the just ended administration IGP okọ na nsen yayi yera opombuenu wono so ne ye bo onu so tiri so na so na enye onu nkwa na Ghana Police Service but ye single and out e boni tiri so saa me pa cho wa wutie me no so adwen kyere ejina sen onso so ujina benkuma na ujina nifa ujina omo ka se da bi se omo ya ade de ne ye mo mu nyina aba so ebirum se da bi so omo ya ade de ne ye mo dampare aba so because ono ne leadership ebre so na ye hunu ne a ye hu eye nkrofo adwen kyere o wo wutie me onso so adwen kyere ene sen ma ye ntie wo eye 0201944485 0554820910 first caller on the line me pa chodini be akase free me pa cho ye fam Steven Jima na me block din pa de adala media boss you do yo ka ka me kan se ampa police penny de samra no ba dia me de ye esan za from phone ono wi ade no na ye police ni mfa le ka bi nkonko chi from phone na o ba je police kan we wi na me de mi ma din mo na cheza from phone mi bo munyani o na je o mi na gane nyu obi anti no so ye konfo ase chiwa na se obi wa no chi na no machine ade kan ye hu ba ko chi no ko nwa ko eni ase wo everybody thinks that bye bye yeah that's bebre yeah dio 0201944485 mpa chodini be akase free yes sir. Good morning. Yo, Mr. Prince, Yankwai. Mate. Ghana Police and telephone aircon teaching Yura Dampala. Obono papa, Ghana no, who can't be equal with social media and outside the idea. Ubadri wansana waka bize apale duma oye no enye easy oye tuma pa ba de heka no se akọ afa district other district ni na no omu siebisa pragia eni sa ukaba eni we ni na no hadwen oba cha say the same thing for you face wa pa and I was so na be three se twa ni asem face for no eyi bi wa hanu ma chip pragia ni ukaba ni no ma be brave wa hanu ma egubo station enya asanketua. It is up at Yasama and the further media. Ayapa, a bit Yabua, Abuina, Winchester, California, I said the Poma, Dampale. You said, oh no, one never can once and the Papa, young Famano, the Dasset. Yanso, yeah, that's a papa. If I chose to be to me, Abu Remubi. Na yet ye wants to so the war eka Ghana for Guso at Wobon Eka Sampachu didn't be a free. Stagger into you. Kakramo kan se dampa Jumadina obom Jumadi studio ye pa first ni ne ko so man mu ona oba ntin ye ko ti papa ba ona ye se bona ba se fa ku obi ona na ebuti bona ba se ku so bona ba e da wasipa ne di mapa o yanso ye da se papa 0201 944 485 and 0554 820 910 me pa cho din be be akase free. Yes, sir.
Enkechi kwa me taxi driver no. Enkechi yenti o. Me de papa ni de ina support no. Na na time ma ni na ni je kwaso o man. So na nkechi se ye bobo. Na ti eji. E pepe ya bi free mu a. Na dentia. Na wa bre. Enti na de no handle na wa bre. Enti na we yaba. Enti wa ba na to oye na adwuma dia. Ende de akọ na se ye de ma no. So the omo ka se police phone na. Tama na dan pale ma no na o si yuana ye si o se ya. Enti tia na o se mu kina no. Ta ye bi e se ye de ma no. So da ye. Aha. Enti no ka fata. Me ma de no. Okay. Yati. Yada si bebre. Enti Ghana for no mugu so a omo kasa no so so betumi ama yate wonka 0201 94445 0554 820910. Me pacho udini baby akase free. Hello. Hello, good morning. Morning. Koniniana. I'm Rich Love, kase free ababo. Okay, Rich Love. Me pacho yintio. Na me sure need my power. Your pan mom do ayade. Ayade be brain because I was sorry who say change saba. Saba to ayade. Ti we ususu say ye born no mumu abaso individually ye beboa on. Beboa pa. Oh, okay. I see. Yeah, that's sick bebre. Ebi mo chese there bi. Omo you cool. Ebi no say there bi. En oba ye na nko yi anka onu ni tiri so ne ye bebo. Nti ekoyi dia e wo se ye bo ni din. Ghana for e kire omo adwene. E pa chon so tie yen. Wo adwen kire eda hen. Eda benkum ana eda nifa. But ya no wa chene so dia ma me say everyday bi oba visit ya in Can FM yen YouTube page no. YouTube page no ya no wa visit. No wa hwede e koso wo ho no why? Omo the videos ni bi to ho no be very 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 interesting to watch. Ayana wako e be so educative to watch as well. Co-mensa pillar 2. I say happy birthday and comma Honorable Frank Anodompre or your majority chief whip or sign a member of parliament in Sanwum Adwejiri. Co-mensa pillar 2. They are odi a free domi e ba ye enono. Afi a couple of messages are omodiaba. Makacho say if the message is not talking about what we are talking about wahanwa mehwe nanimu saa na mayi mani se pani a we ayi mframa odwebe no ntini na wa hye ne so e de amame ku men se besere me wa ha masa jade oye no jade oye no me se house of folk ye wujade ati ase ye nana no modnya de to ho ma yen ba so mu ko bi nkuma na mu ko ni fa ne de me nhye da nim ho nim de bi asa media ne se me support for 0201 94445 820910. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects. We say your friend no say Linton or Salvation Army achema boabo na o say ono de o support to omo ebo IGP abaso no o support omo pa o support omo ti enye Ghana Police Service no ma ya ade bia Ghana Police Service no ho da ya ntehwe kopim bra ye nya leader ono de also ye shatawali kura oboa na Ghana high won ka ho na enim se shata police ni bi betimi ache no enye shata yi na contractor mu eye kwan one ne bo ne mrantie koto hye wo mo so vibu wo mo ankosi hwe damparize no woto ho se yemfa as damfa ma police service ni nyina da bi eye IGP se ma me hwe wo mo company ni din mo company ni din ya afmani so mo company ni din so de ehu mo nya na de ye betimi aka ne simple kra we ka we kama kan wi nya fe ne me ko hwe nti owusu wo asene baby omo rente enkonwa ne niema no me kan ye omu ahu mo company din den wate o se ye friend no the Park Dance Rentals ni hwe he the Park Dance asene ha nti ya nkrofo tumi ka anyways owusu ye too much nyame nshraw
na kɔ so atie yɛn nyame hyɛ pa we so de de aba ɔse yɛ frɛ no aboagye boya ten ɔse ayenka fm ɔse ayenka fm abozege saa kɛkɛ ɛna ɔde ɛba yɛ aboagye boya ten critical ɛsi otie yɛn ɔboase oh yeah too much ɔboase anɔpɛ yɛ kyia ɔboasefoɔ nyinaa ɛna new adubiase fo nso yɛ kyia wɔm ɔhene sɛ ɔno nso di firi he bie mamie mo message ni yɛnkenka fa ma mo ne ɔse ɔhene no wanka no yie koraa na no afom basa efiri boso via ɔse yɛ frɛ no Eskimo a ɔwɔ Bosovia ɛno no wɛn Bosovilla Bosovilla Achimboso ɔhene ba Enumboso ɛna wei deɛ ne Achimboso village no ɔno ne villa no akwa we pa anyways edinti Eskimo and that's not we tie o and that's also the Eskimo the angels we tie o be say dwiri tie no oh Eskimo because Eskimo dey me say Eskimo any panti tie ifo no omo ye Jewish tingo nkrofo no now so the Eskimo dey well Eskimo anyways me ba to yes be fa frefo mi bi di account na yen sorry so 0201944485 and 0554820910 0554820910 ma sheda na ayi we dapono no so but ma sheda na mayi mani enkrofo se omampani akufado emuaye a wode ma aflawo hene no enye na nka ye mra be discuss me hwe ndi na so masa muntuma dwem Ghana de ya na ye pe eyi hwehwe interview papa ikokọ ye o kansem bebre na yetimi anya adagye se nana se oni abo nkonko ye no eho no nko an ye twa na ye de nam ene di create tribal bigotry ena enka ye ohini we yanka wentimi nka nkyere no ye ohini na mean masa ana me dia 70 bi wodwene ho a ntiase oh there be we so say oboba obrofi me chada ntiase o also oboba I hope you got happy when Heart of Oak was exhibited by the Moroccans yesterday masa impo how na uni mi support has inti say Moroccans na kire has a show ma maniji e begene de we he enye radio so anka sema me ka kire opa wo hu please give all the necessary word to Mr. Dampario your friend Adwoa Adepa Dumas Abuabo Pentecost eno di free buy ena motiwo no na enye dampare nko enka ye boni anka nye ono nko adi ne bebo nka ono nko atiri su ne bebo eni nti waye ade a e wo se ye bona baso ye boni din waye ade nti Adwoa Adepa Dumas Adwoa Adepa Dumas edi esunya kura ni ana eni din dada odin dada they are fine enye odin dada they ne wo hwehwe ni mu kakra ka chen ka yi esi mu akire ho yi oya de Adepa Dumas ye wa Adepa Dumas wa ozo de Adepa Dumas ye odin ana se hwehwe ni mu anyways asebu afi mu amasa de messages na mo de ba aseminim se mo sremio se sanyo me nkan some messages in your mahu but me nkan has for no
Me pa to di me be akase free. Hello. Hello. Me pa to di me be akase free. Oh, me pa to original ka ke kuni. Mamuna e mo pa we. E na o se nya kukuduru fa fon frɛ ye ko. Oh, o ba ni dai. Mbi wo se usu kra wo ja him. Yesu kra ja him. Na mbi wo ba. Wa na su bu be se. O se bo se o tun o ja ya. O ja so tun do de ho. Se o bu ma se ya yo se be se ko do kwa shem. I see. Ya ba mu kura. Yate ni abra chichire nsem a de ba no pay. Yeah, just my basa sa na mani ana edin. But udi no be akase free. Jadam fori yentie o. E meka house asem o, kan asem. You. Ba wo de me enka hase asem kra na nko ka nko brebri kro yanko ba bi foforo sa yesre sene nanado omuguzu a amosampani sene wo kan interview be prayer ewura pam se fa kan ebisa mi enti ba ko pei ana Ghana fo binum asomo de yetraba se otin ya ko be kaza asantenya nko be kaza na omunsu a nko omunsu be kaza na eze nu na omunsu jinu za se sai yetraba no eya aye pinso yesram abotre yemna yembo odo entra Ghana se de mi didi ze papa ke ko se anja yenu minum se onu de onti se odwemfum minti obi ano onu de obekoso na watie ye no apacho okay mami oborama fo mami gatemu me pacho anope mi free mi promo de demo eba me kwaye mamu se ye be po ba ko so po ba ko ya tiziti de no atia pa because omo ye kwan ni yes so be katro mu no omako edo mani akọhwe ne nja ye bra mi chia ya three drivers a elodu ko jadam nyina okay yenso ye da se papa yen for frefo bi abiem ye di si ha no mo na fei nondubo a omo de kase botaw atwa so e de amount ye de aseda be kwa ma odi ankan kwa me ye bo ampacho mo amofre me sre yen fa ofrefo bi abiem aseda ne de kwa ma odi ankan kwa me ye bo adwompa ne ko fi mensa Kobe K kwa me asante omo de kan ho bi e na ye di eye anopa Maakye joda de bremo has a person come say ye day no but omo boa ahoden wo ho ofra me Obuoba Ofori Amanfo nondubo a omo de kase botaw ebeto aso ohene enwom na ye ready aye nko hwe onsi ni yesu ba mu outimi enyini che girl you know I love you so yeah we stone boy Ghana Arishima my mamunyina mo achibiem emama kwaba ede bahin kan 93.3 FM so Arishima ma nondu abo bebe yedri eye ensem ahoto ede ba besomo wonne yenkase bo ahodo mu awia dumienu na afei anwumre no nsia emu wato din se kase bo taw na ensem no ede dodo na enene obetino wasomo pa na de bedimu akotene no ansana no medin ede adwen pan ne kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan na ensem no ene edaimu sei na besibe akọ na opanyina ono so ye emranim ni pa ade atodwa echem se mpempi no bo seja wonmo mo eye ayeforo no obo so mo se wedding gam na no ana ode atodwa kire mu se eno uko obehye
wa bra Ghana mamramu no wan fanchi se so a wa so timi yese pa yede mo enchire mo de ebeba de ntia wo ka ne saa no yede mo enchim bebrɛ na new abrem so samno ekasɛn aban kracha na nadanko gufa do boni din no emre tintini afin no matimi atina tumo ne yase ye gina tumu no so kokɔhwɛi ahoban bɔ nsɛm mu yiri se pene ana kyese enya agoro ya mane bɔfo de kɔso nyinaa no na ni krotu amansa na etua ento odi mu enkyere mu eba besom ye ne saa so na ɛyɛ political analysis obi a wɔyɛ amanwesemu mpesempesemu wɔde atodwa ekyere mu sɛ NDC amanyokuo no so omunnim na omunnim no mbo omumusuo ekoto aba no de ma onipa foforo se wɔmɛyɛ mo franka tu de atodwa ekyere mu sɛ wo ɛyɛ afrawo anyene ananado danko agufado ekoka sɛ wɔ se ne school day a yesidi ama school mofra no aka nwuram ti aba no ɛhwɛ no wɔmɛyɛ ɛnyɛ saa pa de a ebe na fua na ase bosu na otwe se dunai entem o ma so be yehye na nadanko agufado yi ano no se akora se wo hwɛ na se hawa wa akọ na kosiesie saa asem yi ho abaye cho ha ewo makonko ganam ya MPP mabru ni bi etre se ewo se wo hene no kro wa afra wo no ene pa na nadanko agufado achew saa na tie ene ye chewa so ye de mu nkyiremu eba besom wo na Dr. Alhaji Mamudu Baumia Ghana man penye abede kyire o maame eye Hajia Mariama Mariama Hajia Mariama Baumia ono so enrada ena kyese mpanyufo ehye ya maame no ye kwakura na chi kura ye dika apene kura bedada ntiwe ne ye kwakura chiri akanka sem yesi anom sikasa ye twatwo kura enti anemo ensem agodo a totoro ne aninti na kopie mu ase Ghana man panyin ko bi dodo na omo nsem agodo mo de tudwa no ye de mo enkyire mo eba be somwo na bremu enfinfini mansini emu ye bebo awuram na asem no kase no maka ho asem ye bedi mu Tribalance church ano wano so adensem atudwa wakasa echemse LGBTQ+ ene de kan uni nyana na danko agufu adomra na o meka ho asem se ade no ye ngi ntumu anase ye gi atumom ye hunu ba bi ogina yebusa na de na mrase bejafo na wose akora bra bontene be kirim be sinipi ya awboaboa aye boaboa nyankopon ya adoma meme de di yanim ya ye de hihye so Ascocom ebaso 2021 eno eya henkan high school cooking competition wasam na mekan na boaboa no sen na akwakoduru yedimo enchemo eba besomo na atutumrem ewonom so adehyen mu super papa omanu dem omokyem so no nyamfo Kennedy osanya ako mrase badwani wonhwe no ma kwan ya apratete ase enka ewo awia dumayinu anasa nwume no nsiam awia mu sa kyerɛ sɛ de bɛse bi akɔ ne nyinam ya boaboa no ayede eba besomwo